Makan enak plus tidur nyenyak di Fine Suite. Ada resto plus penginapan baru buka di pusat kota Tasik ya. Congrats Fine Resto dan Fine Suite. Ada diskon opening 10% all menu plus room tanggal 20-31 Juli. Jangan lupa follow Instagram dan komen Google reviewnya. Fine Resto tuh spesialis Chinese food plus seafood, pastinya halal dong. Ada ruangan indoor AC, ada outdoor smoking, rekomen ayam kulit saus Singapura, pedas wangi jahe. Mie gorengnya juga manis, gurih nagih. Ayam goreng mentega plus ayam nangkingnya mantap pisan. Bumbu naleko, cita rasa orientalnya dapat. Nah, di sini kalian bisa juga ngopi loh. Konsepnya emang fashion cafe plus resto. Dirty latte-nya juga mantap ya. Pahit creamy-nya berasa pas di seruput. Kalau pengen seger plus unik, pesan citrus serenade ada rempahnya. Buat yang cari penginapan low budget fasilitas lengkap, rekomen nginep di Fine Suite. Fasilitasnya nggak kalah sama hotel, free wifi, smart TV, bikin anak makin betah. AC-nya juga adem, shower air panasnya juga kencang, amenitas plus kopi teh gulanya lengkap deh. Udahin full breakfast untuk 2 orang. Oh ya, bisa pesan aneka nasi goreng plus Chinese food. Cobain nasi capcay ayam plus bintang udangnya enak pisan. Ada meeting room plus ballroomnya juga loh. Bisa dipakai buat wedding atau acara syukuran. Terus komplit segala ayam.